ja siin algab minu väikene sõidukene uude valdusse, mis asub Puka alevikus ja siis ka tagasi. Kogu sõitu tuleb kokku umbes 6 tundi. See kõik on muidugi igav, aga no olgu, tee peal ma ju räägin sellest, et miks ma seda kõike teen või miks ma üldse sõidan. And hello for everyone in here starting. It's a small ride to my new property, and it's a boring ride, of course, and it's a many parts. Maybe it's I don't know how much, but it's the real ride time. Maybe it's 6 hours, and maybe it's 9 parts. I don't know. But I'm doing all that it's to myself, to my history. Итак, привет. Будет маленькое поездочка, поселок Пука. Этот из Тарту надо выехать вроде южную сторону Риги. И там у меня, оказывается, есть владение. Ну, вот так, как-то так. Я на дороге потом объясняю, как мне это владение попало. Ну, на самом деле не попало, но он там вроде был. Много частей будет, скучно будет. И, чисто поездки там 6 часов, это значит, что, наверное, 9 частей будет. И будет еще километраж, 1 километраж, как я туда ехал. И по другому дороге я вернулся, там немножко по-другому этот маршрут. Ja siin tuleb veel 2 marsruuti. Ühte teed pidi ma sõitsin Tartu Elva Rõngu Valga suunas, suurt maanteed pidi ja tagasi tulin läbi teiste kohtade. And the distances it's a little different because I'm using it different ways. All right, we seeing it's all. Niisiis, kätte on jõudnud sujuvalt, mis asi see on, 25. juuli, kell on 9:15 ja Tartu linn ja hakkame sõitma Lõuna-Eestisse 55 kilomeetrit Tartust välja, läbi Elva, läbi Rõngu, Puka poole, vaatame naabrite Vimplit. Tuul hakkab meil olema täpselt vastu. Ta on küll praegu veel nõrgem, aga ta siiski on. Ja eks tee peal siis seletan, et miks me sõidame. And today it's 25 July 2026, city of Tartu, Estonia. 58 degrees in the north, 26 degrees in the east by the coordinates, geographical coordinates. And we're seeing it's a wind, it's in that period, it's a clock, it's a 9:16, it's not as strong, and we're riding, it's like it's south side Estonia. No, maybe it's a little, it's like it's a southwest, that direction. And wind is being it's front of us, and it's stronger. And if we are in the way, I'm talking about that too. Start meter. All right. Итак, привет. 25 июль. Время уже 9:17. 17 градусов и температура. Город Тарту, Эстония, 58 градусов по северной. $26 градусов восточной. По географии одном уровне Рыбинск, Пермь. Ну, почти Тобольск. Тобольск немножко поюжнее. И Усть-Илимск, Алдан. Ну, напоминаем, что Алдан между Неюнгри, Перкакит и Якутск.
такое. Интересно такое, что в Хатанге и Диксоне там такие огромные температуры, Дикси были огромные температуры. По-моему, там в Хатанге даже 30 градусов. Да вы что? Там... Там вообще другое. Должен быть этот вечная мерзлота, а не плюс какой-то там 27-28 показывает. Что это та аномалия такое. Ну, каком аномалия? Климат поменялась. В этом году и таежном Канаде такие сильные, такие высокие температуры и там лес горит. Ну, наверное, около Хатанги тоже, но никто этого не знает, потому что даже никто не знает, где это, как туда попасть. Ну да, там такой поселок и такой аэродром только, и вроде так почти и все. Nii, kaamera töötab 60 kaadrit sekundis ja ette on pandud ND8 filter, mitte UV. Ma nägin seda nende tõukeratastega tehtud videotest, et kui ma sõitsin vastu päikest, et siis see kõik kohutavalt matistas ära pildi ja selline üsnagi selline, ma mõtlesin küll, et noh, võiks hakata seal töötlema seda kõike, aga siis lõin käega. Ja eelmine kord selles oligi, kui ma tõukerattaga sõitsin sama teed pidi siit välja ja tuul oli ka nagu vastu ja ma ütlesin, et mul on seal poroloonist ümbris, aga ta oli mul vana kaamera oma. Ja on selline loll asi, et tundub, et kui see tuul sinna natukenegi sinna serva vahele läheb kuskile kaamera, näiteks parema selle mikrofoni või kuskile juurde, siis see tuul hakkab selle kaamera ja selle poroloonist selle kuradi asjanduse vahel hakkab, võimendab selle tuulemüra veel edasi. Vähemalt mulle tundub nii. Nüüd täna saamegi katsetada, sellepärast, et meil on täna ka tuul on vastu meile. Ja tuul on meile vastu kogu aeg. Tagasi tulles seal Pukast peale lõunat on tuul tagant ja siis sõidame natuke teistmoodi teed ka. Praegu ma üritan välja sõita mööda suurt maanteed pidi, ehk siis Tartu-Nõo Elva-Valga teed pidi, Rõngu ka. Tee muutub vahepeal väga ebameeldivaks sellepärast, et see valge või see ma ei tea, lihtsalt küll kogu aeg need terminoloogiad lähevad ära, mitte äärisriba või teeserv või ei ole ka teepeenarda ka ei ole, teepeenar on juba see, mis on see kruusane osa, aga mis on liiklusseadustikus, on ka sõidutee osa. Nii, mul on isegi teoreetiline võimalus valgusvoorist üle saada, sellepärast, et minu ees on auto. Ja auto peale see valgusvoor reageerib, jalgratta peale ei reageeri. See on juba ära proovitud. Mulle selle jalgrattaraja peale ei ole mõtet mul üldse minna, sellepärast, et see lõpeb kohe 100 meetri pärast ära, mõttetult tehtud siin. Nii. And with bicycle road, it's somewhere in here, it's ending. And that's all. It's only
100 meters. That's all. Итак, велосипедная дорога, тоже дурдом. 100 метров сделано, и все, и этот здесь заканчивается. Хотя могли бы сюда спокойно сделать, потому что этот, да, люди, кто здесь живут, они должны ухаживать за этот здесь, что тут перед домом, но этот государственная земля. Хотел страна сказать, а надо сказать, что все-таки земля. Так, едем немножко по-другому. Выезжаем из города немножко по-другому, но не совсем. Но итак, сегодня суббота, и видно, что движение, ну, немножко хотя бы поменьше. Но такое общее такое. Движухи нет, как у нас Путин любит. Движухи. Так что ему сегодня здесь скучно будет. Nii, laupäev, natukene tundub, et tõesti, et autosid on vähem. Aga see kõik võib veel petlik olla. Ja mööda Tartust välja sõites ma sõidan ikkagi mööda jalgrattateed pidi. Ja alguses sellepärast, et seal käib hirmus andmine. Ja seal käib hirmus andmine, käib seal. Et natukenegi alguses, et oleks hingerahu. Tuulemürin võib olla tõesti praegu vägagi tugev võib olla. Sellepärast, et me sõidame vastu tuult, kui me kuskil näeme lippe ja vimpleid, siis me saame selle järgi saame otsustada ka. Nii, kasutame salakavalalt tuttuut sõiduasja rida. Kuradi kloun, raisk on oma auto pannud siia ette täpselt. No, et kasutame siit sellist kohta. Oleks võinud sealt kokku ühendada tee, aga seda nimelt ei ole tahetud teha, sest et muidu hakkaks siit läbisõit pihta. Nii, sõidame jällegi Lõunakeskus hullumaja juurde, siis nende igasuguste imelike ringteede peale. Siin kajab. And this is, if it's somebody remembered it here, it's South Center Madhouse. But we are riding to the south. We're riding through that. But I want to see it's a flag, something, and by flags we're seeing wind intensivity or how strong it's a wind. In here it's a little less. In here it's in the open field. We're seeing it's a wind, it's a strong. Today I'm using another windshield over the camera. It's from a foam material in Estonia, and in Russian it's not name is a foam, it's called a porolon. Any Estonian and Soviet people understand it's momently what it's mean, and about that it's not question what's mean. It's a porolon material. In English it's called like it's not plastic foam or soft plastic foam. And if I'm riding, if I made it, it's a test ride with
with Ineread M1. And I am riding front to a wind. It's a very strong. It's a very strong wind noise was. And I know that it's a form. If it's a wind blowing through a camera and to wind protection, and he made the wind makes it to a microphone. It's a parasite noises, and it's a very strong. Now it's another form, and I think that it's was be like it's better, but in the evening we understand, or if I'm starting to edit the video, I don't know when, and after that we understand. Backside it's a bus. All right, let's ride to here. I'm seeing it's a mirror. Bus is stopping. Yes, way something it's so good tasted in here, but the Cora is building material market or shop. Before that was that place where it's made food, and it's smells very good smells by the food. And now we are in the border of Tartu. It's a little more need to ride, and this is a way what we are using today. And I'm trying to ride not faster when it's 26 kilometers per hour. All right. But in real, I want to use another battery. I forget that. I want to use that battery. Итак, забыл, я хотел использовать этот батарейку. Так, сколько мы ехали уже? Мы ехали ровно 5 километров. Мне кажется, что этот батарейка, что у меня уже старый Samsung 24 ампер час, что этот уже не совсем тот, что было раньше. Ja unustasin ära, et ma tahtsin tegelikult seda akut sisse lülitada, kurat võtaks. Nii, alustame siis uuesti teise aku pealt sõitu. Mingi aeg me saame sõita siis mööda jalgteed siin rahulikumalt. Nii, natuke peeglit on vaja keerata. Vaatame tee peal. And today we are riding, yes, it's Southside Estonia, and it's we are riding in average speed. It's 25 kilometers per hour. I remembered that by that battery that now it's a turn on, because I think that it's elements, it's in the battery, it's getting older and older, and it's not so good the battery capacity and the mileage that I can be ride it before.
in the past. And today we check that. Before I was to ride with that battery, it's 80 kilometers, and I'm not lost any sections from that battery. But now I'm not really sure about that. And again we're seeing it's a flags and wind direction. Wind it's front, yes. By the trees, we're not seeing it's like it's a wind. It's yes, it happens. But in the daytime or after the dinner, it's being stronger. But after the dinner time, maybe it's 3 or 4 p.m. we starting a ride. It's a back, and in that case, it's wind is from backside. In some period is where side of the motorway, it's not like it's a normal, it's not very narrow, but after the 30 kilometers it's more narrow. And it's not comfortable to ride because it's a big tracks are passing. It's very closer, and the turbulence wind that the big tracks are made, it's not good. By Estonian traffic law or rules, now it's what the rule is working or law is working like it's 2 years. The big trucks or any other cars must be pass from you after the 1.5 meters or 2 meters it was. But nobody not knows that rules. Estonian traffic drivers, maybe it's driving, maybe it's better. But in the other countries, truck drivers, for him is a bicycle rider. It's like it's nothing or nonsense, and it's like it's element who need to be eliminated. And wind is a front side, and it's very interesting to understand how it's that form wind protection or porolon is working. Nii, Eesti inimesed muidugi teavad, et meil on siin pidevalt vihmad olnud. Eilegi 24. juulil
mingi lõunaaeg tuli väga tugev vihm. Meteopunkt füüsiku see üldvihmavee kogusse tulp oli ka terve viimase kohe teistest ainult kohe nagu 3 korda üle. Ja näiteks ka Ventus Sky näitas, et kui ma üleeile vaatasin neid asju, ma tahtsin tegelikult eile sõita sinna Puka Alevi. Aga ma sain aru, et hommikupoole oli ülihea ilm, et sinna sõita. Siin oli kunagi hobulaenutusjaam. Ma tean sellepärast, et mul on vanaisa elukoht siin, kus elab üks tädidest praegu. Ja siit vanasti käisime hobust võtmas. Just et see kartuli muldamine näiteks, ma mäletan seda ja mulle meeldis alati kaasas käia. No ma ei olnud veel kooliealine. Aga jah, isegi enam seda lauta või no seda tall. Ja hobusel on tall, no mis iganes. Ta võis olla kunagi laut ja hiljem lihtsalt talliks tehtud. Seda enam isegi ei ole. Nii, bensiini hinnad on jälle natukene tõusnud. Et tänu jällegi sellele, et see loll Trump ei suuda seda Iraani kuredi paika panna. Ja Hormusi väin on jällegi kogu aeg suletud. Siin selle koha peal kuskil sellel teelõigul on imelikud augud. Nagu auguna ei paista välja, aga jalgratast teeb kohutava põntsutee. Pärast liiga kiiresti sõidab 27 kilomeetrit tunnis. Ma ei taha kiiresti sõita. Ma tahan sõita nagu reisi või nagu kruiisi kiirusega. Ja vaata, siit ongi nüüd see aasta ka need vihmad ja kui me vaatame seda vilja, ja tegelikult mul on punaste klaasidega Lennoni prillid ees ja ma näen, prilli kõrvalt, aga ikkagi ta ei ole kuldne, ütleme nõnda. Ta on kuidagi selline nagu selline hallikas kollane. Ma juba varem nägin, et huvitav, kas see on selle aasta vihmade spetsiifika või. Sellepärast, et õled, mis kombainist näiteks ikkagi läbi käivad, nood on küll põllu peal, mis välja tulevad, on niiviisi, et nagu paistab nagu kassi kuld paistab. Proovin seda peeglit siin natuke sättida, praegu on hea sirg. Olgu. Aga siit on juba midagi, näed jälle, siin oligi mingi imelik auk, mida tegelikult näha ei olnud, jalgratast käis läbi. Вот на этом участке я знаю, что какие-то странные ямки, которые не видно. Но сейчас через этот велосипед летал. Я только что перед этим на эстонском говорил про эти таинственные ямочки. Всегда, когда я еду здесь, я всегда попробую избегать этих, но все равно не удается. Вот так. Так, здесь у нас коп-магазин. И я хотел задним аккумулятором ехать и испытать это. Так мы уже там, я смотрел, что мы 5 километров уже мы ехали. Что он уже, да, не тот, что было раньше, по-моему. Раньше, да, 80 километров можно было спокойно ехать. Ну, такой 25 километров в час. И ничего. Ни одного столбика или уровня не пропало. Так, старые шоссе
пошел там. И вот там магазин, ну, советское время. Это такой робка-магазин. Ja vana see Tartu Elva tee läks siit ja seal oli ropka pood. Vanasti kutsuti seda ropkaks, mitte külikseks. Aga noh, võib-olla ta on kuidagi selle nimetusega nii. Mul ei ole tegelikult aimugi, mis nurga all kaamera mul tegelikult salvestab. Me näeme, et igal pool on vett. Et kõik koht on vett täis, и мы видели, что везде такие лужи, здесь тоже, что у нас все время такие дожди были, ну, вчера даже были сильные, тоже даже было, что метеостанция, этот столбик уровня миллиметров этот воды, это было вчера самый большой, что было в этой неделе. В советское время люди сюда отдыхать приехали. И дом пионеров, у них здесь эти, как эти маленькие парусники, оптимисты были здесь. У них база была здесь. Так, отсюда мы выезжаем на большую дорогу. And from here we are starting to riding on the main road. And in here, from last year, we're starting to build a bicycle way. But the builders are building, they are so lazy and they building it so slowly. They started to build in the last year in the summer, but it's still not ready. If it was being here, it's like it's China's a company, building company. But China's is momently it's 5,000 Chinas is in the by the one day. We buildings. We building all that bicycle way. Итак, в прошлом году уже летом начинали этот велосипедную дорогу здесь построить рядом. Но так как фонды лимиты или как-то так, и все это происходит очень медленно, как мы можем наблюдать. И особо здесь работа не кипит. Есть тут, да, там рабочие дни, тут кто-то тут так ковыряется иногда. Но такого бурного деятельности здесь никакого нет. Здесь еще есть такое место, я помню, что всегда вроде как болото, будто бы такой черный торф вышел. И мы видим тоже земля, что-то такое. Или, ну вот здесь такой черный, такой торф такой было. И болотничный, вода была здесь. Сейчас посмотрим, как они здесь построили. Ja siin oli alati selline turbane ja vesine ala oli. Lapsest saadik mäletan seda kohta. Vanasti sai siit ju kogu aeg mööda sõidetud. Selle koha peal oli ka vana Tartu Elva maantee.
siin natukene aeglaselt sõidame, aga hea küll ei ole hullu. Aga voolukulu on suur. Эти медленно, но расход энергию почти 400 ватт. Это большое. И ветер тоже чувствуется. Ja siin on seda musta, seda turba mulda näha, и здесь этот черный торфит, такое земли видно даже. Aga see tee ots läheb nagu ainult selle vana Tartu Elva Nõo selle tee otsani. Ja sealt on siis nagu arvestuslik rattatee on tõepoolest sealt Elvani nagu olemas. Kuigi ta ei ole nii alati mugav läbi sõita. Aga näiteks nüüd oligi, ma käisin siin ka mõned päevad tagasi käisin. Põlv küll valutas, aga käisin Nõo surnuaias siin audasid korrastamas ja lõikamas. Siis näiteks, et kruiisida Nõo surnuaiani, seda teed, mis siin paremal on, oleks ideaalne, et ei peaks siin olema, sest ma sõitsin mingisugusel tööpäeval ja suuri puurasid sõitis päris palju mööda. Ja see lõik, mis see siin praegu on, kuni selle vana Tartu Elva Nõo selle otsa juurde, on kuskil ainult 3,7 kilomeetrit. Ainukene asi ongi see, et nad on jõudnud nüüd siis selle otsa sealt ära asfalteerida ja tunneli, mingi betoonist tunneli sinna sisse ehitada. Siia tee alla. Et iseenesest jah, muidugi tänuväärne asi, aga see sama tee oleks võinud ka otse autotee kõrvalt oleks võinud Elvani ikkagi välja minna. Aga see on juba arvestades seda, et muidugi silla kitsused tulevad ette ja seda maastik, siis tulevad viaduktid tulevad, et jah, öeldakse, et käib küll, et kes on tõsine rattapede ja tahab Elvasse rattaga sõita, see sõidab üle Nõo, üle Vapramäe, üle Peedu ja läbi Kulbilohu, et küll ta Peedut ei puuduta otseselt vist jah, et läbi Vapramäe, Kulbilohu, ütleme niiviisi, et küll see hakkama saab. Aga näiteks tavalisele jalgrattamatkajale, näiteks kes on näiteks selline linnajalgrattur ja võib-olla selline ratas, mis ei ole kohandatud väga, sõna kohandatud on vale sõna, aga ei ole sobilik võib-olla kõrgemate mägede ületamiseks või kõrgemate tõusude ületamiseks, siis, mis ma tahtsin öelda, et siis see võib-olla ei olegi kõige parem. Nagu kõige parem tee, et sealt tuleb mitu sellist tõusu, mis nagu tavalisele linnajalgratturile ei ole kõige paremad. Siin kuskil, kus tuleb nüüd esimene bussipeatus, teen ma väikese peatuse, lülitan korraks kaamera sisse, kaamera välja. Kell on juba 9:54, et nagu tuleks esimese osa lõpp. Nii, ja siit tulebki meil esimene koht, kus me teeme esimese peatuse. And in here I made it a small speed stop, especially. And I want to turn on and turn off its camera. But at first I want to see it, how much we was riding. I'm with Lennon style
red colored sunglasses. I'm not seeing it's nothing, right? And I know why I'm not seeing, because it's a screen. It's so dark. All right, now we're seeing it's a better. And we was ride it. This is my glasses, and we was riding 13 kilometers, and it's 39 minutes. Yes, I want that it's a work like it's 40 minutes, it's being it's one part. I tak siis Võru-Paaju ja 13 kilomeetri ехали, 39 минут. Я как раз хотел, чтобы за каждые 40 минут вырубать камеру и потом заново включать.